Ya muraho neza, nongeye kubasuhuza cyane, baramutse igitondo cyiza cyane, ya muntu wa muhungu wanyu cyane mukunda, tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 cyangwa se abanyasinema bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, abanyasinema bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko mubizi nitwa Muzungu, kuri iyi channel tureberaho abantu, kujya tureberaho abantu barenze, abakinnyi barenze, ya ntaki turebere kuri ibyo bintu. Bibutse yuko kuri iyi gahunda dukoresha amasikirini meza, amavideo meza tubashyiriraho, twakoresheje twiga SM, tuba twakoresheje icyanzu.com. Icyanzu ni kampani igufasha gutunganya video zawe, ikagufasha gutunganya amajwi yawe, bacuruza microphone, amafone n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Gana icyanzu.com nawe wibere umunyamuryango. Ya mbahaye ikaze kuri iyi channel. Nimba uri mushyashya wakanda subscribe, nimba usanzweho washaringa iyi video, tukagendana turebera hamwe ibihanzi byanjye birenze. Ku mwanya wa 10 turasanga bita Meddy afite aba followers kuri Instagram ye, afite followers 1,000,000 bimukurikira kuri Instagram. Ku mwanya wa 9 twirukanka cyane, umwanya wa 9 turasanga bita Bruce Melody, umuhanzi mukunda cyane, nimutegereza ngo nuko ari ku mwanya wa 9, ubwo mwaza kunyandikira muri comment mukambwira. Ku mwanya wa 9 hariho Bruce Melody, akurikirwa na 1,200,000 kuri Instagram ye bwite. Ku mwanya wa 8 turasanga bita Mitsutsu Comedian, mwita Mitsutsu, akurikirwa n'ibihumbi 10,500 kuri Instagram. Ku mwanya wa 7 turasanga bita Rutambe, umusore mukunda cyane, ufite ituze, ufite iboko, akurikirwa n'ibihumbi 148 kuri Instagram. Ku mwanya wa 6 turahasanga bita Nyakso, akurikirwa n'ibihumbi 154 kuri Instagram ye. Nyakso mu kwezi kumwe yinjiza 7,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda ahembwa ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo simbisizemo ku mbuga kuri TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, ibyo ntabwo mbisizemo, ariko muri make 7 zo zigezamo Nyakso. Ku mwanya wa 5 turahasanga bita Burikano, umunyasinema, afite hit nyinshi cyane, afite 900,000 n'abantu 300 bamufollowinze kuri Instagram ye. Uyu musore arakubiye, mwitondere. Ku mwanya wa 4 turasanga umusore bita Chris Easy, akurikirwa n'abantu 421 kuri Instagram ye. Ku mwanya wa 3 turasanga umusore Rocky Kimomo Kirabiranya, akurikirwa n'ibihumbi 642 kuri Instagram ye, ahembwa mu kwezi abayinje 1,011,000 z'amafaranga y'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, hatarimo akazi ke bisanzwe. Ya nimba ushaka kumenya uwa mbere n'uwa kabiri, kanda follow, kanda subscribe, unyandikire muri iyi comment nimba ubakeneye abo bantu bari ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri,
dukomeze hasho, ndabakunda cyane bacya muzungu. Ciao ciao. Abantu banjye ndabakunda cyane, mukore subscribe. Tuzagenda turebera hamwe, igiye ukanda subscribe, umbwire nkutemo abantu babiri ba mbere, wa kabiri n'uwa mbere, bo barakubiye cyane. Ciao, murakoze. Bata muzungu.